Yes, niseko mumeze neza bakunzi b'Ubwino TV7 mwiyumvemo ikaze kuri uyu muyoboro, haba abashya ndetse n'abasanzwe bakurikirana uyu muyoboro umwe rukumbi kugezaho amakuru yizewe. Ngaya amakuru akomeye cyane, congratulation basore bacu ndetse na courage kabisa, hejuru cyane mu kibuga ku mukino uzaba ejo bundi tariki ya 14 z'uku kwezi turimo, aho iyi kipe ya APR FC izaba ihanganye cyane na Pyramide. Ni ibintu bizaba bihambaye cyane ndetse ibyishimo byo ni byinshi ku bakunzi ba APR FC, aho inkuru nziza ikomeje gutaha mu kipe yacu, aho Chairman Colonel Richard Karasira nk'umuherwe cyane tuzi yamanuye andi madolari akomeye cyane kugira ngo abashe kuba yafasha aba bakinnyi bacu kurelakisa neza kugira ngo bazakine uriya mukino biteguye kandi neza, stress zose nazo bagifite. Urabona amashusho agiye atandukanye ku bakinnyi bose b'ikipe ya APR FC nk'uko mubibona. Abasore bacu bari bagiye kuri pisine mu mazi bagiye koga kugira ngo babe bari kurilakisa cyane, dore ko ubu ngubu bibereye mu mahoteli akomeye kugira ngo ibintu bizabashe kugenda neza nk'uko akanama gashinzwe umutekano wa APR FC kabishizeho. Ndetse kandi tukaba tubafite n'andi makuru akomeye cyane muri iyi kipe. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, mudushyigikira mukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ngaya amakuru akomeye cyane mu rubuga rw'imikino mu kipe mukunda mwese ariyo kipe ya APR FC, aho iyi kipe ya APR FC abasore bacu kabisa, congratulation and courage mu kibuga kabisa. Aba basore bacu bakaba barimo bitegura stress zo bari kuzivanamo cyane rwose, aho aba basore bacu bagiye bakora ibintu bihambaye byo ku rwego rwo hejuru, batsinze ikipe ya Azamu, ndetse kandi aba basore bacu tukaba tubitezeho ibindi byishimo by'ejo bundi tariki ya 14 z'uku kwezi turimo, aho iyi kipe ya APR FC irimo irashaka ibitego bibiri aho byazava, ndetse kandi nk'uko umutoza Darkonovic yabipanze niwe uzi uko yabiteganyije, avuga yuko ibitego bibiri byo babyiteguye cyane rwose, ngo byo ntabwo ari ibyo gushidikanyaho, ngo ahubwo byo basanzwe babyizeye 100% ko ibi bitego bigomba kuzaboneka, ndetse kandi n'intsinzi nayo ikazaza kuboneka, ngo kuko baramutse badatsinze ibintu rwose sinzi nimba byagenda neza cyane rwose, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko match izabera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze hariya mu gihugu cya Misiri, iyi kipe ya Pyramide, aho bizacakirana cyane, ndetse n'ibiciro by'amatike bikaba byatangiye kugera ku masoko kugira ngo abantu bose bifuza kuzareba iyi match muzabe muri tayari ndetse muniteguye ku makuru azaba akomeye cyane tuzaba tubazaniye y'Ubwino. Aya ni amakuru akomeye, aho iyi kipe irimo yitegura neza, iyi kipe ya Pyramide, ndetse abenshi mu bakinnyi hafi ni bose ubu ngubu bakaba bibereye mu birori bihambaye, ndetse boga muri za pisine bagabanya stress. Nta bibazo bakwiye kwiteza kuko intsinzi yo turacyayifite mu biganza byacu. Aya mahirwe rero twabonye tugomba kuyabyazamo umusaruro dutsinda, ndetse duhabya adversaire kugira ngo n'undi munsi aje aratureba adutinye, kuko iyi kipe ikaba ifite izindi ntwaro karabutaka zihambaye nk'aba Mamadou Sabo, bose n'abasore, ndetse bamwe mu basore bacu bakaba bagiye gukina
n'ikipe ya Libya hariya. Ubu ngubu iyi kipe y'u Rwanda y'Amavubi ikaba yanganyije igitego 1-1, ikaba iri kwitegura igikombe. N'ubwino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino mu kipe mukunda mwese ariyo kipe ya